chaba independent ne alabutinga mu NRM ba independent be NRM bakoba abasinga bungi nti abantu bano tibaba bala mu magezi era tibaba twalanga nsonga era n'okusalawo bakanti katwidde tubabalagireku bwerere era n'abalonzi bene waliwo abantu abaidde kuba independent bebako nti be muna wali okawayira kwa amazima twakuwa akalulu aje kabuli ati twakola kikatinga igeme abantu baida babogera lwatu baka igeme muna ali okawaire era singati waira byaba bityo aye samwe ndogera watoka mabana kati bano bana baniza munsonige akagamba ko katono inzo lero igeme akalulu akanoniza ebyaira akanoniza birebindi abere wakusindikanga busindike era abantu bali kunumirwa ino kubanga alitambulira walaki nabo therefore ifa amagezi getu bawa already bamala okwida mu kintu bamala kikolaki okuchingiramu ate omusoga kwa nti gobwene kuniki n'omwana iwe tojja kutola muntu olowooza ate oba omuntu aba n'akantu katono kati akamubaku yaba keyotiki yayenda aleta akatabanguko kagwewo ayonone region number buti eyo nabo muwaire bwempi ndikwogera kwa ababesimbawo nga bali keyotiki olowooza abajja akola ki abalonzi abantu abanoni obululu balimba ino ebugweri eyo akalulu abasadde bona abefudisi abali bagagira gundi katuntu bona bamuvuire kubamulumuka kubandi bali kali bayira saidi bali kusadala kali bali kusadala nana nawulira bali kusadala ate sadala yakolesa kadi ya NRM eno okuboneka ekintu akitamu vibe ekukubira eri abantu pegati bana abamulukera abefudisi olwideno omuzinga bagolekezawa anti babadde ebyama byayo bakati effectively ku maintaininga abantu abesibe mu no ku maintaininga abantu bano bemubanabo banaba basoka ku emyaka ejo jona emyaka ejeta ayo omuntu wafuna obukulembeze wabanga tofunire ku muntu owere mulimo alina abantu omutunire ko mwana mulimo kabiri yigwayira emyaka abiri onuniyesa abantu ebabakoba ku ntigodia wetwali kusampolinga kwa twasampolinga mutubone pati ya iferikoletia deni ba independent balikola batya twalina enteekateeka nga NRM eyokutola mu ba independent abandi tubenga twogerezegane nabo wetwaja mu east eno okubuuza abantu abalonzi bakikoze batya era kuba nti lwaki igeme bayinza omuwa buli omu yayogera nku bya basare yayogera nku bya kyamusaada atusomekeiza abaana omusaada akoze atinati mumbeera ngoti neyo we nawo abalyanga mwigeme olukwe yabaganga esente okujja kusulira abaana esente school fees ku isomero kebadiriya ekyo ndikikobera amazima kale nga bajja bamutola ku esente kuba igeme azirabwire bujja kujja mu isomero lya balaza ati muno omwana gwesomezanga naliga aye bali ku esente batwale bo badi kubanga buko mbo badiryanga chairman wakuba mvuze aye lero yatereziza mu okuvuze mu supedi ovuze supedi ebugweri bana abakulembeze wobanga mu bukulembeze obaireyo myaka 2 obaireyo myaka 5 ekikugabye embago ki abantu bakalangukire ku mbago ne bajjamu olamiya omuntu ayibulungi nga bakulembera bajjamu mbago n'omulonzi yebuza ati embago eyakanana yali kuwa ku myaka meka nga ni kansala yasobola okugaba edo dibani nje basobola nso badiwa adabwerere sebo badabwerere okuva mu gavumenti badega badabwerere bale balowooza mbwe abagulire aye nga tujja mukulonda temukubye weinawo mulonde abantu abayina obusobozi mutajja kukubalimba nti nze wenaabitawo njatawo okusomesa abaana bona oyo abali kulimba kale katugole tunakuza unakulida kuba lwancho banange mutavwawo njabalekera Rocky Manoke n'omwami Gobeta Mulwanyi Daudi program Evening Drive. Enoni na basa ready yabakogo eyeyizedende